国国务卿布林肯昨昏就表示讲，8月援助乌克兰的 F-16战机，即马正在送去乌克兰的半路。这批战机是对荷兰和丹麦出发的，目前各国计共关闭100台。由荷兰甲丹麦带头组成的战机联盟，援助美国制造 F-16战斗机予乌克兰，佮帮助乌军摕到战场空中优势计划。上新的消息是，美国国务卿布林肯七日表示，第一批 F-16战機伫讲话时阵已經為荷蘭甲丹麥出發飛去烏克蘭。As we speak, the transfer of F-16 jets is underway, coming from Denmark, coming from the Netherlands, and those jets will be flying in the skies of Ukraine this summer to make sure that Ukraine can continue to effectively defend itself against the Russian aggression. 伊无进一步说明这批 F-16有哪几只。另外，挪威政府发声明表示，加入 F-16战机联盟会援助6只予乌克兰。目前各国援助 F-16已经接近100只，乌克兰估算需要至少128只，才能摕到空中优势。学者分析，俄罗斯可能更加积极攻击乌克兰安全 F-16基地，这点为过去2个月都无停过。乌克兰会更加需要防空系统来保护这战机。Але цей план він буде тривати кілька місяців, поки ми набудемо наших льотних спроможностей. Ось щойно ми їх набудемо, ми відженемо їхні літаки, і терор закінчиться, його не буде. Але ці кілька місяців вони будуть такими, вони будуть дійсно важкими. 在华盛顿参加8月峰会，乌克兰总统泽伦斯基也好应这讲话表示，希望伫热天加强乌克兰防空能力，佮指出乌克兰需要另外7套爱国者系统来防卫。公司新闻陈慧珍报道。